Voin hi November ni somani in zawai in chibai ve kule Tiau Luiah zong mek nimin chumadar som pakhat borvel khan Mary vanal nunpui kumsom ni pani wife of ramnga ka thingsai chu Tiau Luiah atla zon mek ani thingsai changa zelen thudun danin Mary vanal nunpui le apasal naw chu an kho achanga km somvel Tiau kama tumbule chu me omangang laturin an kala Tiau an thlenin kholum nen in chi adai antuma heta hian Mary hi acheswal pala vanduaina hi athengta ani he thu ze alai thleng hian Mary chin hi shiat thei alani lawa thingsai le khochenom te ba ka Myanmar lama changin bung khwa mitom ngai ten anjung me kani khwai zuk wangin thi vanalmal Sawmzuala kumsom thum son of puar lal khozawa late islungdar chu khuaiin azuka wangin nimin jing khan athi islungdar changa bengwarna thudun danin vanalmal Sawmzuala te hi rama khwai naula turin ankala thingkunga alon meya aliau chu khuaiin anlo zuka islungdar panpui ania ama po aharcha inlama anhole anuwa aboile awangin aizol pan mai turati anni aizol an pan lain an khwa changa kem somvela aliam torlavin athi nimin chhondar khat khan William ani guess teaching pengam alani reng hi nimin pya khan scholarship sub headquarters YMA oithangpa group YMA khamrang branch YMA le JSC shwai tu de chuan national highway siam chat mek an endik na lama kongpui kama erung bol na gas phur chak pania gas teaching pen lai an wanang chinga thunei tu te an chat tira dananga malak chunjom halani erung bol na gas teaching pen alwara wangin tunma achang to in legal metrology le central YMA te po in ngur takin ma an lo la to china gas teaching pen mang te po engimozat anlo man to dananga action lak chunjom po ani chin gas booking lo chungchanga gas agent te po film khur tur rashilin danangin gas semna gas book na tur spring balance an keng telzel turani ti in thunei tu te po in an shil khapa ma se he hi tun thleng hian zom ala lo lo hle ani enga tinge gas book na spring balance keng lawa gas sem tu ten gas an la sem reng theisi achan chu mipui te hian kan dikna le chanvo hum halna chang kan sha tok lo wangle dananga thil ti kan pe lo wang ani pakhat ome customer te hian book thap thap lo chuan gas hi ladu mia lo ta se gas sem tu te hian an book na tur an keng thap thapin rin oma mipui lamin spring balance an phut box si lo wangin gas book tling lo deu alo om pu in gas agent lam chuan an sem theizel si chuti rual chuan gas phur ten gas book tling lo an phur po in gas agent lama har sat na an nei em lo ti an cheve kar boka konglaka gas ti ching pen chu lok an ti teriau chin ani ber mai ome chumi om zia chu gas phur tu te gas phur hi a book atlin le tlin lo uluk taka lo en dik ani lo chin ti na ani theyang mi puilam hian dan hi ngai pui mo masaila gas book tingle tinglo hi endik thap thap pe zelila gas agent te po in gas phur tu te gas phur uluk zokin anlo endik pha anga gas phur tu te hian konglaka gas ti chingpen hi hlok thak antireng hau lawang kongpui sia mek enfia Scholarship Borsap ka issuana nuaya din Scholarship District NGO National Highway Monitoring Team Tetsuan Nimin Pia November Niriat Sangni Somni Pali Khan Scholarship Jusai Rang in Kara National Highway Kongpui Thom Chat Mek Din Mun an Enfia NGO Monitoring Team te hian scholarship khwangpui lama changa kon puilam pana kongpui black topping na tho chan anita chu lom omanti heng kongpui thom chat me ka hian kongpui chale tlo om theinan wilzui zel an tumbokani kongpui sir nim samfai mu malote luikor mu malote ngai pui motule lungchang chale manro cha mangnei turte furlo thengin ati buai to lo na atana theitop chwa turtele chal chu ngeya kongpui black topping zongman ngei turin contractor te an ngen bokani heroin kezi thum chuang alman Excise and Narcotics Department le Zemabok is a joint action committee thokdonin heroin chanem tak anman Excise and Narcotics Department le Zemabok is JSC thokdun hian nimin jing dar thum le achan ve khan Zemabok is kanan tharwenga heroin kezi ni point panga pasari le anei tu nia pu mi pahni thangmuan sein kumsom thum sonof ka khan paule thang khan som kumsom ni pahni sonof vial sun thang tui thang tidim Myanmar khosave ve nia in chalte anman
Niminjing daruk le chanve khan Excise and Narcotics Department le Zemabok is JSC thokdun chuan Zemabok is kanan tharvenga heroin kg khat point pakhat pasari Sowap Uddin kumsomni pathum sonof Monazir Ali Tukar Bazar Pathan Kandi Karimganj District Asama Khosamek nia in chal hena changin anman le Excise and Narcotics Department le Zemabok is a JSC te thokdonin heroin anman zong hi kg thum point pasari pathum pali ani a heroin wanga man te hi the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 tlo chanin thu boy sam sakan ni a Nimin Khan Special Court Aizawl District a thun ngal anne college thokpa in delivery boy a scooter chuang hi Vanel Shadringa Wang Chekwa Tuna College Veng Aizwala Omegani a government tiro mana college part-time lecturer na athoka heiro achan chin kanzia chan anilaw LPG home delivery boy na akoptel College Veng a hian LPG home delivery boy pali an oma chungzinga pakhat chu Vanel Shadringa hi ni a college lama na ol kara gas delivery na athok china Vanel Shadringa hi zirna lama MA psychology ni in NET anei to a zirlai tam tak thiam na petu hian gas delivery boy ni azak lava government tiro mana college atho puite bengwarna in abyak po na a Vanel Shadringa hi mifel takle anna a tuile in petak ani thu an soibokani TBC and Sumdin Mun Asoifia. Advisor to Chief Minister pu TBC lalven chunga chuan anwaya tarlan ang hian a social media account Sorkar kum kalmek chunga Sumdin Mun thleng Asoifia. Tharuk Sorkar Sumdin Mun Kumin chunga leiba telawa summu to hi vaibel che sangli somkwa pathum point paruk pasari ani a budget estimate achanga 33% mu to ani Chia achanga Sorkar summu hi vaibel che sang ni zaria sumthum pali point bial pariat ni in beiseizat achanga 38.24% muto ani a nikuma tonang huna khan beiseizat 36.51% mu ani Sorkar sumpuk to zat hi vaibel che sang kha chunga pariat ani a kumina beiseizat achangem 77% lai puk to ani a Nikum tunang hun khan vaibel che sang khazaria sumsari pakhatlai sumpuk beiseizat atanga zazela za sumli pasuri point pani % loi puk man ani a sumpuk nikum aya atlem zok na hi vaibel che zaria chuangzet ani Nikum tunang huna khan vaibel che za som pakwa lai leibatling khom sumlu atanga apung ringot pekani a thanga chung khan vaibel che som pathum chau apung hirul ani a kumina April atanga September thleng hian sumlu atanga apung tling khom Sorkar rul to za thi vaibel che za som ko period point pani pakwa atling man ani Public account achanga sumchwa to za thi April ni khat achanga October tha thleng khan vaibel che sang khat somni pali point bial pasari atling mana Borsa borrowing achanga thatin sum Sorkarin apukhi budgeta da sa thapani a mamo thar thut wanga puk nilavin kansum mu anarin adailau mason na rural din natule leiba sumlu rul naturatana puk tura ruaman ani a kumin chung hian leiba sumlu ringot pohi vaibel chezali sumruk le apung vaibel chezaruk pali te rul tur budget pass vek ani ti kanshia thar achaome Hei CAG website ta enthevek in ome MSU President Anman Chan Anti-Corruption Bureau Tetsuan Nimin Pia November ni ria changni somni palia Anman tak MSU President Samuel Zothan Puya Niswam pasari thasom sangni somni pali khan thubuai anjiak lut thudondanin SCB hian kum sangni somni pania project Mizoram minga MSU General Headquarters Aizawl in Health and Family Welfare Department kaltlang chengwai sumnga andon le mandan chungchanga Myanmar ra tlantish selna konga boipui chintu pol pakhat Chin Health Organization kaltlanga MSU damdoile medical equipment chang leina tur poisa anmu maktadwai khat nuai nga sing khat sang thum za somruk pahni anmandara thilfel toklo omti complain adongani He thil chui chiang turin SCB hian preliminary inquiry ti phalna Mizoram Sarkara adila preliminary inquiry ti phalna hi SCB hian ni thlakwa sangni somni pali khan andonga phalna anmu angin uluk taka chuifia anita ani Preliminary inquiry report in achunga atalan thila hiam thilfel hlel aomti afin fia awangin regular case siam phalna SCB hian Sarkara adilani Talan to angin Aizawl police station po in nimin piave Khan Samuel Zothan puya hi mission bele tiluina mga puisa laksak thubuaya anmanani
he thu buai thenlai hian Samuel hi MSU president ani to thalak hi April ni somni pathum sang ni somni pathuma MSU win khiti Luiah chief minister hena project Mizoram USA changa medical supply shang don anlan chum ani China tana en khatu ninga in US mi man Germany Federal Prosecutor Office chuan ningani khan thu chu asiamin US khwale tuini na nei pakhat Martin D tia inda chu China tana en khatu ninge yanga gin anman thu an soya an thu chu an tarlan danin an mi man hne chang hian en thlak na athok nge ani ti lan na shang an nei kim ni in an soya US khwale tuini na nei chunga China tana athok chu mak an ti thu an soya hun rei fe an chui nuwa farm fork a an man thu an soya a chulangin a omna le a thil nei dang po an enfi azui ngal mek thu an soi boka an soi danin Martin D hian US sipainia in soin German hi apana mase akhosa ziali a omdan zong an enthak nuwa China intelligent tenena zel report apechin ta ni in an soya rin le lo har tak ani thu an soi bok achum khatnan Ukraine le North Korea sipaite in kap Ukraine sarkar thupang tu chuan achum khatnan Ukraine sipaite chu North Korea sipaite nen anin kap ni in asoya Defense Minister Rustem Umerov chuan heng North Korea sipaite hi Russia puitura tirlu tinge an ni thu asoya ama in Ukraine hotupa Volodymyr Zelensky chuan khothang ramte chu North Korea do puiturin alongen to a an chan let vat lo chuan khovel buaina mashwai ani thei thu alo soi to ani Seoul chuan heng sipaite hi indona muna tak chuan an lu ve an rin lo thu an soya an ram spy te sha dan chuan Russia puitur hian North Korea hian sipaitam taktir ma se indona tlahlum tak chuan an omtir lo ni in an soya tunchuma Ukraine ne na inkap te po hi North Korea sipai klem te ama tonga omse ute an ni an rin thu an soi zui boka tun nai khan South Korea intelligence le US intelligence ba ka NATO chuan Russia indona North Korea sipai te chu puiturin an tel ngei ti an fin fia thu an lo soi to a hemi chungchang hi Moscow le pongyang chuan engma an la soi ve du lo thunga Ukraine suidanin North Korea sipai te hian an ke pen ti ma zelin tuna chuan sipai sing khat sang khat chuang te chuan Kirkstrom ri an thleng to ni in an soi ni lir thei chunga ruang som pakhat mu chuak Mexico khothang lam khopui pakhat tharum thona chuak kal zela lir thei pakhat atanga ruang som pakhat mu chua ani thu nei tu ten an soi Hethil mu chua ani na mun hi Guerrero State Chilpan Sigo khopui ani thuan soya thamasa mai khan an mayor pakhat rap thak takin ana bang holam an lo ti hlum to bokani heng thil ti tu te hi tu tinge an ni shiat an la ni lawa helai bial thu nei tu sang chuan tual tha thu bai dik tak ani awangin ati tu te chu zon chuange an ni tur thu asoya Guerrero hi Mexico ram chunga ro po tharum thona sat ber na jinga mi ani shima Pacific tuipui kam nai ani awangin smuggling tina sa te kongpoimo tak ani awangani nikum chung ringot po khan an se chunga hian tual thana sangkha zaria somko athleng hiala ruang som pakhat lai mu thar ani nu hian Mexico president thar Claudia Sheinbaum chuan tharum thona thleng ma chon chu angai poimo ber te jinga mi ani thu soin an sipai po achulanga an thuam chak tur thu asoya poi khoi tu te zon chwa chu an namasa ber ani tur thu asoi bokani Congress thlaiin Jeribam district a marnu pawngsuala hlum zui andem November ni sari sang ni somni palizana meite firfiak arambai tengol ten Manipur Jeribam district a zauna thak te chenna zairona in som pasari an halba ka pungur than sang a marlu pui pizo sang kimi mar kum somthum pakha chu nasataka soisa in akia an ka saka rong taka pong swalin an hlum zui hi Congress thalai chon rap thak ti in andem tak zetti thu chua an ta langani Meite firfiak ten anunna an laksak pizo sang kimi pasal pungur than sanga marle afate Frankie lelchoi sanga kumthum Victoria leldomoi kumkwale lering diki kumsari te Congress thalai chonan torpuya pathianin athamwana a ompuyang ti anring bokani pizo sang kimi ralne hi Congress thalai chuan amuna man antumani Congress thalai chuan meite helhavin kan unaw ti chunga thasom le paria chungzet tharum an tho nuwa MNF sarkar khan engma malak na ne lawa MNF sarkar na sataka dema press conference hal nei tu ZPM sarkar po in engma malak na an sarkar kum khat atin chep nuwa po an la nei lo hi zona thak unaw tingai sak du lo na a an ngai an ti
Congress thalai chuan kumkhadon sorkarna anchel nu hian Manipura kan unaw ti turna muturin ama home minister puke sabdang ngei po alakal chuang bik lo hi mipui za lo na le arin tlak lo zia ti chiang tu ani a BJP anmong zom ruk zia anem ngita Congress thalai chuan angai ni hetiang thilrap thak tak thleng hi Congress thalai chuan a in liam ve mai don lawa ZPM sarkar hian Manipur BJP sarkar ahmat chhon ngam lo ani po in Congress thalai chuan ma aladon ti ZPM sarkar in lo shia se adua Manipura kan unaw ti torna amuna ngei kal tule pizo sang kimi ral na hi Congress thalai chuan amuna ngei amang don ani ati kan unaw nu hlum ani hi apoi MNF chuan thu chwa siamin ni sari thlasawm pakhat sang ni somni pali zandar kwa vela meite ten zona thla khwa zairon Zirebam district Manipur anrun tuma zo sang kimi mar kumsum thum pakhat wife of pungo than sanga marnu pui chu na sata ka ngai sa in rong takin an hlum ti an ta langa hetiang nun ron na kan unaw ti chunga atheng hi poi kan ti tak zet anti MNF chuan pizo sang kimi marin akal san tak apasal le afate chu pathianin ompui mo ro se anti a Manipura zona thak le meite inkara boruak cha a chhomek to laya hetiang thilrap thak tak mai atheng hi poi kan ti tak zeta meite ti hian lungrwal taka omtlana remna nei hi andu lawa kan ngai ti in poi khoi tu ten an phu tok shimna mungei se andu thu an talang bokani zona thak chi peng sang khovel pumami te lungrwal le zwala malampala kan kal ahun tak zeti talangin MNF chuan nam anga beina kan to na sa chhautul tul hi lungrwal na chhani na zonam zong ten kan lo machon angai chumi tu chuan unaw kan ni shia lungrwal taka ki pen za turin zona thak zong ti kan so mani ti in zonam puan zar noya ramle nam tan in hlan thar turin zo fa to phot chu an nge na ni puipun na muna Mizo anman Lunglei District Anti-Tobacco Squad Tichuan Nimin Zing Khan Secret and Other Tobacco Product Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production Supply Distribution Act Sangni Pathum Section 4 na tlochanin Lunglei Sobzi Bazara le ache vel puipun na muna Mezia Zu anvai danbo chami som pakhat man ni in COTPA section somni pakhat na tlochanin poisa choi tir cheu anni a an poisa choi tir tling khom chu cheng sang khat somnga ani COTPA sangni pathum section 4 na chuan wantlang mun le mi puipun khom na mun sang heng pindan zaw damdoi in rel chol mun in tilhim na mun ele in dor sarkar pisa rorel na in zirna in le khabu in pui veivak phur lir theile mi puin an dor le an klopo chin mun sang te a meizia zuk an khapani dan pui salawa wantlang mun le puipun na a Mizo man te chu COTPA section somni pakhat na tlochanin cheng zani thleng choi tir thei an ni a Lunglei District ATS hi akha tokin mi puin COTPA sangni pathum anzom le zom lo entikin an fe chuak thinani two-wheeler taxi a heroin man Assam Rifle chuan thu chuan siamin Excise and Narcotics Department nenjang kopin nimin pia khan heroin gram za somni pakwa point pathum panga cheng noi sumkwa point panga pali man huwa chhut an man ti antarlang Assam Rifle talan danin anthurin tak bozuin Excise and Narcotics Department nen hian champhai zo te a joint operation an neya heroin kai noya hian zolom sanga kum somni pali Myanmar nia in chal two-wheeler taxi khal achangin an manani heroin hi scooty ke dana nuaya uluk taka thuru kani a scooty le heroin hi Excise and Narcotics Department ten an kola danangin ma anlak chunzomang ruihlo do be pui thak chan nimin zinga chang khan Conveng Welfare chiatlang le all NGOs waiwatin ruihlo do be pui thak chan na hun chiatlang bazara nei ani a mi puikal khom ten anveng chunga zure ruihlo zor andu lo zia an lantir he hun hi Conveng Welfare Committee Chairman Puar Lerem chungana kai shwaya Pastor C Lelsang Lura chiatlang Conveng bial tu le chiatlang South VCP Pukel biak moi ten thu an swene mi puikal khom te ruihlo dona lam thuziak kengchungin an awrwala khotlang ti hnok tu zule ruihlo zwar thin ten simazwar to lo tura an du thu te zule ruihlo an do zel don thu te khotlang ngen na za lo chuan veng chung chwa san tura an du thu te le ramle nam mel ma zule ruihlo zwar an mamo lo thu te le sarkar phallo zwar tu te chu nataka shem an phu thu te an awrwal puini Conveng Welfare chiatlang malak na hi abultran na chaw ani a veng chunga zu le ruihlo zwar luizel anom chuan na zo ka malak chawzel an tum Israel Indona
US President khanna atling thar Donald Trump chuan Iraq oil shal chhuana lam nasataka khwakhir atum leti media lam chuan talangin ama advisor te po in Israelin Iran nuclear le energy munle mate abe chu an thlople bokti an talang telbok Israel malama miching ti chu Lebanon atanga Israel lama rocket asurban la Luiah an chen na hmuna an let le theitur thu army how to ten an soi thin chung changa an lung oil li a Kiryat Shmona le Yuron khwa te chu Hezbollah ten rocket wal mangin voi ni ve bein an ka pani Hezbollah te chuan rocket mangin jingla machungin Haifa le a chevel te kapin he khopui mun leili taka an ka fu ba ka Lebanon achanga be na te hi top themai shi lavin anasat tel ba ka an ka phla tel zel boka Hezbollah te hian an missile thachak na te lavong nung zelin in dau top thleng po in an la dai theidon ni enalang Israel in netin Lebanon a mi somnga thina a thenzel thuta langin Israel beina wanga Lebanon in achan na chu billion somni a hatling to bokani Darka somni pali chunga Israel in beina asyama mi som panga thi in hliam tuar mi somruk pokwa anom boka Tihan Lebanon a Israel in abeina wanga thiza chu mi sang thumza som pasari tling to in hliam tuar hi mi sing khat sang thum zaria somria pakhat anom to boka Israel chuan Lebanon chimlama direct sor khopuya air strike munni anein thile hliam anom thu talan ani bokani Goa Mizo tlangwal motorin asu Niminjing Khan zoming Liana kumsumni panga vel aizol chu Goa motorin asu a adin mun achavak lo Goa Mizo welfare shwai tu tin hena changa beng warna thudun danin zoming Liana hian scooty akhala wrong side ta motoron tlanin asu ni ashat ani a asu tu hi police in anman to a zoming Liana chungte po chanchin thil anni to Zoming Liana hian ni khwa ashelawa CT scan result atang chuan athluak aso lo a khabiru aso na hle a abinga ti thi achhuaka anati aron out chuak le thina he thu zia lai hian anla zaingam lawa jip khai me kani a Goa Mizo welfare shwai tu te chuan Nizan Khan zai thei ani an be sei bokani Vice President of the United States of America US President in Khanboruakin minsia piana satviau hun alarei lo boka kansoi le shiat larlem lo tak US Vice President chun chang hi hansoi zui vele mai don ti ang ashedu te kan lo om takin Kenin Vice President VP chungchang kan lo shilar vak lo hi amak viau lem lawa tunma phechuan US mi puite ngei po khwan an ngai thu tak lim lo ni enalanga US in independent sangka sari somsari paruka an puan hulok khan an mithiam rual andan pui constitution duang tura kal khom teme po khan atirlama chuan VP siam kha an lo she chiang mang hau lo nia soi ani a Chutiang ani awang chu nimo sang khazasari somria pakwa a VP masaber an nei tak nu po khan ngai saklo lavin officiala VP chen tu ruat mumal po a haulawa mani in nei chu mani ina an cheng zui maya nei lo te po in apartment room le hotel room chin khat emo an luat mai mai thin hlum zunia Atira chuan Vice President Khan chu adanglam ang ringveu maya tuna kan shiat lar tak Electoral College system chu President le Vice President Khan nan man ani tholain akal phung chuan du thu asam lo hle maya kan shiat angin state shang te chuan House of Representative member an nei zat ba ka Senator Patni an nei hauzat bill khom zat chia electors an nei thina Electors te chu vote pahni cheu nei thei turati anni a thantur candidate pahni anruat sa bok china ti chuan electors how vote achanga vote musang jok chu president ni turani a adot tu jok chu vice president tur ani ngal mai US Constitution Article 1 Section 3 chuan Vice President mo phuna talan ani a President athi emo chanchang shang wanga hnol ani in Vice President chu athak tu turani a abaka chuan Senate ro rel na a President ani anga vote ero anei lawang Senate ro rel na a vote a inzat sia ero chuan Vice President chuan tiebreaker vote anei ve chau thungdon ani Hetianga chanvo anpek ang hichuan Vice President hi a ol thong hle don tinani a nol ani lo na tura thataka omle Senate ro rel na ka ishwai vel chu a ber ani deu mai tinani chu wangin hunrei fe chu Vice President chu dan siam pol legislator lama chiar tur nge sarkar na ken ko tu executive lam tu zok ti chu a chiang lo hle reng thinani Hewang po hi ni mana VP thile thildang emo awangin VP nei lawa US a chung zong belkhom chu komsom thom pariat atling hia junia
VP chen khatan hian president ni theina kong thattak chu a omvia president ni lai ban emo thina wangin emo VP tam tak chuan president an ni thei pha ti kan chia a chutiang chuan ke kani in ti ten nuiza siam nana an mang thin le kumza chuang zek poimo lo taka omtir an ni lai president ni lai zirin an din mun po alo zia om chove tel tel ta a tunma chuan president chen khat chuan VP te chu rontina an tin reng reng lo an ni a Harry Trump po kha president Eisenhower Khan sarkar thurok engba ashil vengai lova US nuclear policy po kha a thi huna asheve chawni in an soi ti chuan zoizo in din mun thazok chel tir an ni chhove ta zela tuna chuan sarkara mo phurna poimo tak tak an chel chhove ta a hemi konga hian president with Eisenhower kha a tholok fu maya a hun lai khan VP chu Capitol Hill lam Senate shwai tu ngot nilavin administration lama po anin rol tir veta a office po chulama chuan sonsak ani tabok mase VP din mun siam chatu ber ero chu Jimmy Carter khani a ani khan VP Walter model chu president office lam West Wing lama mo phuna mumal tak asiam saka hei hi history a masaber ani nge a tichuan Carter le model chu kartin sarkar in opna chungchanga ani mutazia china meeting danga po vice president chu som ani veta a chubaka president office a thoktin hena po chuan VP thu soile angen na reng reng ama president thu andon son chin anga lodung song le ngai poi moturin ashil taboka chubaka VP office en kulturin staff enge mozat asiam sakta boka heta changhian tun ma a mite nuizat bur chuan poimo na halo nelian chhota zela president ne na kartin in mule thilrel chintana na chu president su khlek dan herdanglam thei tak alawni ta a mi poimo tak anlawni chhota he policy hi anuwa president Ronald Reagan le bidang te po in an oinung chhota zelani Vice President Zungchanga mak ang reng tak chu US Vice President pakhat chu ramdang thutiam lak tir ani tlat chu ni a mingo zinga hian number som pathum hian ai nei tlatangai an thanhem viau maya mak ang reng takin Vice President som pathum na William King Senator ni lai chu VP atana than ani lain TB awanga Cuba in kolmek ani tlat mai si a kumsang khazaria chunga pathum March nilia athutiam lak na a atel ve thei talawa March ni somni pali chuan Cuba a vatiam tir chil ani vetaringot maya anu April tha a an kholama alowlet le nu ni khatle ka aboral zui tangala Vice President ni reilo be record ani pha ta hialani khati zong khatun chuma karom puan the te chuni e